Namarka jingtmu jong sorkar ban IY lane ban IT yak MEECL umsning division ban peniak gikam katanat sambording hakane katany ki nongilam shinong hakane katany menta kasngi kila ilum ban yamir jengmut bat 1000 don dak joint action committee hak bagi rang ba shinong nakatany umsning kabolong hapo ka kanhun jong kasenjuk ki rang ba shinong Ripoh district haka jinge kersan lang bat don lang jong ki kanhun seng bahalang kiba kentup ya kaseng KSU kaseng HNYF bat kiwe hakane kejing lang kilapan pau bagi persya ya kene kejing temu jong sorkar ban IY lane ban IT ya ketenat MEECL umsning division syagi company cement ya kene kejing lang kene kirang ba nong yalam la penlong hador parhol jong senong umsning patarim ban hakane kejing lang kilapan pau ya kejing persya ka bejur halor kene kejing temu jong ke sorkar dak buang ru balada sorkar kan lilam lane IY no ya ketenat MEECL balada sorkar kampen sengap ya kesur jong pajba nong senong rengkat ka kenhun jong giseng balang halor kene benta kene ke joint action committee ke bala tau dak nong ilam senong bat giseng balang kan permi bat penlong dak jing yake ha ketika jing lang lawan ru ban saki dak kirang ba senong ka thany umsning nang ta kinong ilam jong ke sunjuk kirang ba senong nandu ba BB makado ubde chairman uba PB seliang ubde secretary usamla Ferdinand Kharkamni ubde president jong seng KSU na North Kazils district uba Marcus Martin ubde president jong seng HNYF na Northern region bat kiwe rumba senong mata kasi jong ka dogri boy bro away nilai ya form ya ka way ka committee ka ba kot kateng kum ka joint action committee to oppose power franchisee ka ba persya ya ka jitmu jong ka government ban ai franchisee no ya ka umsning division sya ki map dan sya ki company adin ki jing ya kot pat ki jing ya tai sani bha nilai rai banakal yang jongi ki pas nomor boy rengkat bat ketika kisem halang lai tali kata kot ka KSU FKGP HMIF ban mangi kesenjuk ban stong nilai rai ban persya bet ya kan ni jing temu jong ka government ban franchise ya kan ni umsning division kata wei ka mat ka peningkong kabar kalong ba pi ba ka jikta jong ni ka jingmut mo jong ka government kalong yang in kong ki pa pi ba ka mangi ki pa nong rep bun ki nong rep ba ba si bilai kamat ka peningkong kalong ba ngiyok ban si bilai tang ki por pangidi yaki marrep ki jong kubu sar usie bat ki ugoi ki marrep te hang jing yete pun department pun ki jaksuk pan jing ban yakran kadang don ke jing yama ke den jing ya klub ke jing dai bat kinong no ke jing si sang ni kedo jing bat ke SP en rei ki jaksuk ki ban yakran jing dai bat ke department ka bang suruh mo balai ka government kemut ban lilam no yang ini ki department baro jong ka MEECL kai ke badon salanda balai perlong lang kena ni Pajak kesiu dia belai. Karena revenue apa umsning division kumpang ilai objektif bekam tunai ke sahuk kulak si benai. Tu saya kan kena kisah kalai. Saya kena kisah kalai ibu jikali syukur. Nangta kaba ni sosi kolong ba kidon bun di factory companies ni bakal siu ke belai. Saya Borni area Umiam area. Dia belai ke franchise kita, belai IT ke company ke bakal kita. Iba letter dan bersiu kat bayo pajak apa sang spa terus pak bersiu man ke benai perlong lakenai ini tinggi kat pak ya government bakal dapat kat arsian soal bakal le dengan kam kadai ban ai soal ya awareness program kenang pajak unsai begini tikut paro hato gayo no lane hato katu nong ke jemut ke jongka pajak unsai kan tinggi kat pak nong ini sai jalur di jengidai begini dipang di mana kita kasih nilarai ban lebuh ya ka memorandum syau power minister ni sebuah appointment baru mungkin lagi kedua bat kumjuru syau chief engineer juga di sini dan ta susu nilai ko ban expect ya ka power station adu ka stage 1 stage 2 ka shimru ya ka kabu lumba ka dorkas man pha sha menteri jogta boarding ban berpau yi kijinge ka ba kini ki consumer ba kumju ki pai ki boy jong ka jing trekam jong ka MCL bat kumju jong ka MPDCL kawai ka dei halor ka jing bomyo tikna ya kane ka ban repair ya kini ki transformer ki bade ha ki snong sor ba kham tam shin hondong ba kidu ya ka boarding ka joki hado arbnai lai nai kumta tetep te kumjuru bandawa naka सरकार हमें बतने का बोर्डिंग
ya ki sub post station ki babet ki babiang lemba ki transmission ki babiang la kadai hapo nompo la kadai pom sding bat ki wi ni thain ki ba kum ki kam te kumla ong mene nak liam chairman ba kani ka jing kendu jogi ban opos ya kani ka power franchisee kat kum ka sti bla pha lemba jong ka Meglia Power Distribution Corporation Limited ban pelong no ya ka umsling subdivision kum ka power franchisee ban digalize no ya ka te nak liam jongi kum ka semalam kum ka KSU FKGP ban HNWF kat ka Cintelang ban ka Senjuk Kilong Basnong Riboy ibu yang persya nomor ba hai ki bor musywaru kelanjutan kata kajing mut ban pelong ya ki smart ya ki meter kum ki smart meter ya kar kumsiu ya kabilai kum ki smart billing te kita ki kai baro kanum parla ban ngin pediang hukum kane kapor nomor ba ki paiba nong sinong jongi ki kam ya ka jing persutu te jing persai lane ka awareness te ngathrai kane ka ki baro kade hi ke jiko jo commercial ban IT ya ki company private ban nian ban ngi suturu lada ni IT company private ban nian kalong kachinge namata ki pai dam shlong jong riboy ki badai ki wei ki bakasham ban pumi ki te ki sub power station power house 1 2 3 4 kumjuru ki project ko pher badan hamne po riboy te lada kalong ka chudonom bangidon ka bangil ai ka jionom shaman la ki district ko pher te kum ka nok shlong jong them riboy langidon hak seng balang langidon hak sejuk ni persya ya kajing IT jong sarkar pelong ya kum ka private company bat kumjuru ngangit pa kane tak sedang lembaga homestay subdivision kalau ban pois nompo ban pois borni